bat ngidon ke jekemen bapen yalam ya ke department da ke board perkhat bat kumjuru da kata ke jenglong mensim mat don ke ngakan mau kuat penyetu don wei lagi riu long yalam apa ke state bat lembar lagi snem no kam chua ong ba ka wei ke internet jong ki tribal ke long ki don ye kata ke jenglong mensim dan kata ke spirituality riu ong ba rei ngam ni pat bai ke jenglong mensim Kirmanra Shaker Development ngangai lading penelengkap yang kita jenglong mensim the right kind of spirituality inilah penelengkap background keban kentu ya ke setiap kejoni bat di bangsa senong kejoni belasibun di SP di Barat kooperatif ke social welfare department ngidon ke jengi trailang ke district ammunition bat dipolonis rubuan di program kejing don jong i penpau di kota mesti ya relang ya ki officers tangba jong sarkar ban Shillong bat ke district ledak dia musuhai ki barok kumjuru ki NGO ki ankan bedi centers bat ki pralok na kemudian nampak angkan Islam mereka semua kena ke lat penekong banyak tu ya bisa kata kita slogman banyak ia kerja trace sistem met bat mesin jong ke social welfare department hakade ke district ke jong ni nadu i DSWO DPO SDPO hadu i ankan beti workers hakine ki umba lighthouse ni pelada kila tray habis ni sutiru bat habis long tray kila tray makla tray balak ni before belabu habang isdang ni ke 50 days resolution campaign habang adon ke kita ke yo allotment fund release install investigate ke jongi hapo district west hills Hakaj Street jong benajut ke coverage ke long tan 10.9%. Ngai hada lai tu dek agak tayo ila point ndai 2%. Bakane penti kum nong yalam po district ngai i bagat department ke don ke capacity lading long all of kata kadia kadon ke kapasiti ban syakri yang dinong senong hakene ke distrik ke jongi ban nasim yang kena galak memang i don pralok bedia hakene ki benai berdak ngalabu apil sekinong senong memang adha coverage of the district ke jongi ke west hills nanti kaatri di distrik ngidon haka bentar baal disetrai. Teknik kejing job ke social welfare department kam kedai tangga jinstan. Ring kang don buk kita ki challenges bang ngepat ngubajong ki buk beton hande penjuru ki para lok nek media bas kau ha ban ya pen ya ki nega kubor di kejing don ka ya ki nong song ban wan semat ban penrung ada naik up kedu pada syakot dengan pedunai kita education sedang kita nak lien jong conversion ilong bokre hangno badon bakwa panle adharment ngidon ibriu ngidon mission ngilek hanta penrung adhar ikinong song dakamon subha kejongki Hendiat habadai ke bagi dari ton batai ni kita ki stunting ki mam Islam ke balong mentah hapot state i hoki gadon ke isu habadai bakong i DSWO kita ki uncovered bridges ki bon palak kita ki uncovered bridges kata kedai ke challenge ke bah mat esa bagi debat education
nama buôn kisnong kimdon ki angkan di sentas kemudian pada kimdon ki angkan di bogos biduna ke prestige dan segim sa share bisa ngidon details 20% ngidon kita ki on villages ngangai ka mila on software ne itu di program bebun il la falohi bat bakhatu sa ha kene kam dei tangjong ke district Kejongi nama la yo tu Banton sebagai district ki lively sa kijing don kam tiba let's say from department abu madu bisa bakla ania berkat ki don kijing don kam kum ye home for children with special needs, the addiction rehabilitation center for children, observation home for children in conflict of law. Kat bangatip ini bidon tang Shillong for East Coast. Kalau dia kini rugi hapok di district bertangan umum tang West District, kum di department sa, let's say di lahan pek dia kita di jenderal di district dilakukan. Bat keba katusa nak kenal sa nak men bangalayo pan train hagapor mencuba bat department bat kumlebon terasa ke ai kijing job dari kijing lam joki hagapor ke dai bangin don lebor inspektor kadu blok the hapok social welfare permanent rusa lagi pengidon kam strengthen dia ketuk office jong Neu District Child Protection Officer dari DCPU District Child Protection Unit. Karena itu bilang terkam aduh kata-kata lepas itu belum tak office kampat long well organized lebawan tempat tu baterai yang tu iduna kerana mereka service kemudian jadi bobon ban pek bobon ikis bat kumpul rektor itu kat petang mitipor kata jeng roy kata hoi jeng ku jumlai jeng roy jong kenong sumsnong bat ni don kam ke kena service kat pemujing kelak por jeng sniu bubun cak bubun ni don kam sa bat baklan ke kena goi ni tak rekam jong social welfare department tang ni tin ku boleh sibun